Lamsogo Babsong, Hanahai Nalinai, Kaisa Chikonsa notification, Tripura Public Service Commission Nibukte Hanahai Kaisa Chikonsa notification Nongri Hakia or notification Onkolka 29 August 2025. Reference advertisement number Tongo Commission advertisement number 23 2025 date 24 7 month 2025 Obongai advertisement number or Sagaze. It is for information of all concerned that the Commission has decided to extend the receipt of online application form up to 6 September 2025 5:30 p.m. for recruitment to the post of Food Safety Officer Group B gazetted under Health and Family Welfare Department Government of Tripura. Babsong Ojaga Commission ni Bukakti Ojaga Sahorjaka online application khalani bagai 6 তারিখ সেপ্টেম্বর 2025 সারিনি 5:30 PM জরা অজাগা অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন খাইনানি বাগে জায়গা ডেট এক্সটেন্ড খাইজাকা ডিসাইড খাইজাকা ফুড সেফটি অফিসারনি বাগে অনলাইন খাইনানি গ্রুপ বি গেজেটেড গাই বাইবসং অজাগাবো তাই all other term and condition will remain unchanged. Tai kunu changing ya suru or date simyo jagabo change khaijaka 6 September 2025 sarekni 5:30 PM jora o jaga online application khlaimanai food safety officer post ni bagai group B gazetted or rijaka commission ni buhakte decide khairijaka jara online application khlainai rok 6 September 2025 Sarikni 5:30 PM jora ojaga online application khaimanai food safety ni bagai jara khlainya hani wansuk tongnai rok ga asukno haina hai jotono hambai